संक्रमित ल्या खुकोरो नि न्याउ लख मयात हलिलिंग कोरोना संक्रमित ल्या खुकोरो नि न्याउ लख पुले ठंगु गुदु वंगु नि पेगो दुनि संक्रमित ल्या खु लख मलाक ओपोगुख सिपिन गुल्या छिनपेउ लख नि च्याडो पुले ठंगु गुदु लिपांगु तथ्यांग कथ संक्रमित ल्या खुकोरो नि न्याउ लख नि स्वदो ठंगुख सिपिन गुल्या छिनपेउ लख नि च्याडो स्वसव न्याम ठंगुख हलिन्यांग मुख सक्रिय कोरोना संक्रमित ल्या 6 करोड नि नेउ लख ठंगुदु गुपी मध्ये पेउ करोड सुई 6 लख संक्रमण मुक्त जुई ठंगुगुदु तकले अपो अमेरिका 6 करोड सुई खु लख कोरोना संक्रमित जुई ठंगुगुदु गुपी मध्ये न्यू लख ने निदो मनुत सी ठंगुगुदु नेपाली कोरोना संक्रमण पाखि सिपिनिगु ल्या चिन पेसा व सुई न्याम ठंगुदु आतक न्यू लख नि गुदो व स्वसव पि स्वम मनुत संक्रमित जुया चंगुदु प्रचण्ड अपारदर्शी छल यैमह मनु ओली नेकपा नाय केपी शर्मा ओली कार्यकारी नाय प्रचण्ड हगु प्रस्ताव कुण्ठाव निहित स्वार्थ सुला चंगु कृत्रिम डोपया बोजक जुगु डोप प्युगुदु शनिवार सचिवालय बैठके पेशियागु जवाफी प्रतिवेदने ओली प्रचण्ड या प्रतिवेदन यात बैठके सहल या परामर्श या गुया नीति रीत मागु ठासे खारेज यात माग क्यागु ख ठुसिबेन ह प्रचण्ड हगु प्रस्तावे ठट बिगु डोपया लिस बिगु छोले ओली पार्टी अन्तरिम विधान 18 ज नाय पिनिगु पाखे पार्टी बैठके प्रतिवेदन व प्रस्ताव निवेगु व्यवस्था यागु निथंगुदो एकीकरण या निदत्या दथुयाना वया चंगु अभ्यास सकत होय जुसान प्रचण्ड विधान अख व्याग्न प्रस्ताव हगु ओली डोप प्युगुदो ये थिएन चिनिया रक्षा मन्त्री वै फिङहे चिनिया रक्षा मन्त्री वै फिङहे नेपा ठेंगुदु वेक छुइन ह चिनी त्रिभुवन विमान स्थले अवतरण यागु ख चिनिगो या नीति ये ठेंगु मह चिनिया रक्षा मन्त्री वै फिङहे उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता यागु ज्याजोदु वठुंगा वेक हाक्न ठौहे ये महानगरपालिका पाखे चीन लिहा वनेगु ज्याजो तयातगुदु भारतीय विदेश सचिव नेपाल भ्रमण याना लिहा वने खट जुगु चिनिया रक्षा मन्त्री आगमन यात गुलिखे भारतीय विदेश सचिव नेपाल भ्रमण याना लिहा वने खट हे जुगु चिनिया रक्षा मन्त्री आगमन गुलिखे अर्थपूर्ण कथ कागु ख विमानस्थल पाखे तप्यंक बालवाटाने चंगु चिनिया दूतावासे वनेगु वो छु इ आराम या ढुंगा वेक औपचारिक भेटबाट नीति पिहा वनेगु ज्याजो तयातगु ख जुजुया पक्षे बाउ लाख मनु कोगाइगु देशे छके कोरोना महामारी तच्चोया वया चंगो मेखे सत्तारूढ़ पार्टी दुने लुआपु तप्या जुजुवना चंगो इले लाका जुजु वाति तेसा थासा हिनि हे देया थिथि थासे रैली ओ सभा दुठ्यागेगु ज्याजोयाना वया चंगो दो जुजु वाति तेसा येया पानेश्वर लाग्या टढंगो रैली पिकागु दु मिगा उमिसा पिकागो रैलियाना सडके ट्राफिक जाम समेत जुगु ख रैली पिकापिस नेपाया ठ्यावेका राजा आउ देश बचाओ थका नारा ठेका वगु खसा जुजु बादी देश मिगहे नेपालगञ्ज न टढंगो मोटरसाइकल रैली पिकागु दु अनन उमिसा नेपाया ठ्यावेका राजा आउ देश बचाओ नारा ठेकुगु ख यौन हिंसा विरुद्ध ल्यामटे प्रदर्शन यौन हिंसा विरुद्ध मिगये फिफा खेले प्रदर्शन जुगुदु कलाकार प्रभावित पिन्छन् न्याय बिमागु माग यासे ल्यामटे मिग ठो प्रदर्शन यागु ख उगु प्रदर्शनी बलात्कार पीडित जुपिन्त न्याय बिमागु बलात्कार सहित यौनजन्य हिंसा अन्त्य यात सरकार प्रभावकारी ज्या या मफुगु थासे सरकार प्रति असन्तोष पंकीगु ज्यान जुगु ख प्रेस काउन्सिल प्रेस संग्रहालय च्याकीगु प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रेस संग्रहालय च्याकीगु जुगुदु काउन्सिल प्रेस संग्रहालय नीति हलजल उपलब्ध याकेत सकसित आह्वान यागुदु सूचना व संचार इतिहास यात जीवन्त याना देगु या नीति अध्ययन अनुसन्धान गुहाली यागु ल्याख काउन्सिल प्रेस संग्रहालय स्थापना यागु प्रतिक्रिया न्याकुगु ख
काउन्सिल अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकी सूचना व सञ्चार इतिहास यात जीवन्त याना अध्ययन अनुसन्धाने गुवाहाटी यागु उद्देश्य प्रेस संग्रहालय स्थापना यागु प्रतिक्रिया न्याकागु जानकारी ब्यादिगु ख काउन्सिल बाख्या छगु सूचना जारी यासे संग्रहालय या नीति सञ्चालन से सम्बन्धित हलाजलो उपलब्ध याकित सकसित आह्वान यागु ख सूचना जारी जियो संग्रहालय या नीति हलाजलो मालिगु ज्यान न्याकगु काउन्सिल जानकारी बिगु खसा संग्रहालय स्थापना मु उद्देश्य हे सूचना व सञ्चार इतिहास यात जीवन्त यागु ठुगु खयाई अभियान अध्ययन अनुसन्धान याइ पिन्ट गुवाहाटी यागु काउन्सिल स्पष्ट यागु ख ये महानगरपालिका शिक्षक दरबन्दिया तयारी ये महानगरपालिका नेपाल भाषा माध्यम बङ्कीको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू यागु यानिटी फुक्का सामुदायिक विद्यालय दरबन्दी सृजना याना शिक्षक छोइको जुगदो ठुको हे शैक्षिक सत्र निसे स्थानीय पाठ्यक्रम लागू यागु ठासान कोरोना संक्रमण कारण लागू या मफुख ये महानगरपालिका या शिक्षा विभागीय प्रमुख नेमराज थकाल ठ्यादिगु ख विकय कथा ये महानगरपालिका जक ठौकने गुई छगु सामुदायिक विद्यालय व न्यासव पि छगु संस्थागत विद्यालय दो ठोफुक विद्यालय स ठोए वैको शैक्षिक सत्र निसे अनिवार्य रूपे आधारभूत तहले स्थानीय पाठ्यक्रम बङ्केमागु व्यवस्था यागु ख ये महानगरपालिका ठुकिया लागि पाठ्य सामग्री तयार या ठुंगुगु दो ज्याथा पञ्चदान गुथिया छे डनेता जग सोन ये महानगरपालिका वडा नम्बर 25 ज्याठा स्थित ज्याठा पञ्चदान गुठी भवन निर्माण यानि जग सोनेको ज्या जुगुदो ये महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर साखे भवन निर्माण छगु ज्याजो यादथि जग सोनादिको ख ज्याठा पञ्चदान गुठी प्रजापति खलया नाय ठनबहादुर प्रजापति या सभापति तेजुगु जग सोने ज्या नोवासे ये महानगरपालिका प्रमुख साख्य महानगरीय मूर्त अमूर्त छु कठयान सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण मर्मर सम्भार वा मेको छु कठयान ज्या मालटासा उकिया नीति आर्थिक अभाव मजुरीको व प्रक्रिया न ढिला सुस्ती जुइ मखो थयादिगु दो संखमोले निगम मोटरसाइकल द्वाना छम्मसित ये महानगरपालिका वडाल्या 31 संखमोले वंगु बहनी निगम मोटरसाइकल द्वाना छम्ममनु सिगुदु वेम छम्म खापाजुको खसा शनिबार बहनी ठ्याउम 7 बजे पाखे संखमोल पाखे डोभान्टा वनाचंगु बात 366531 ल्याया मोटरसाइकल वो अख दिशा वयाचंगु प्रदेश 30200 व प 8800 ल्याया मोटरसाइकल थठोए लुवाख दुर्घटना खापाजुमा 8800 ल्याया मोटरसाइकल चालक सिन्धुपाल्चोकया सुनकोशी गाउँपालिका 7 निदया सुदीप तिमल सिनाया ट्रमा सेन्टरले वासा याकेगु छोले सिगु महानगर ट्राफिक प्रहरी जानकारी बिगुदु मेमो मोटरसाइकल चालक भारतीय नागरिक सुइदया सानो खान थापा खापा जुगुदुसा वया ट्रमा सेन्टर महाकाले वासा ज्याजंगुदु इजरायल परमाणु वैज्ञानिक हत्या यागु दोप इरानिया राष्ट्रपति इजरायल थगु देया बरस्तम परमाणु वैज्ञानिक देया हत्या यागु दोप बिगुदु इरानिया राष्ट्रपति हसन रुहानी उगु दोप बिगु खसालिसे राष्ट्रपति वैज्ञानिक हत्या बदला गुगुन इलेकागु ख्याचोन बिगुदु इरानिया परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फर्किस जहादेसिया हत्या वंगो शुक्रबार जुगु खसा इजरायल ठासा इरानी राष्ट्रपति डोपया तकया गुगुन कठया प्रतिक्रिया बिगु मरुनी तर टाइन हेवनिसे इरानिया परमाणुविक ज्याजो ह्याकेगु यानिति जायना चोमह फर्खि जाहदेह प्रमुख थैगु डोपमा बिया वया चोमख सन् 2010 निसे 12 तकया दुने इरानिया पेम परमाणु वैज्ञानिक हत्या जिटुगु दुसान वैज्ञानिक हत्या इजरायलिया संलग्नता दुगु डोपमा इरान बिया वया चोमख इरान परमाणु वैज्ञानिक हत्या जुसान ठगु परमाणु उत्पादन यागु ज्याया तथा निरन्तरता बिगु ख ठागु दुसा इरान हाक्न परमाणु हतियार डेकेगु ज्याजो या त न्याकलटा स अमेरिका व अमेरिका या साझेदार देलिसे तनाव उपयोगको आशा न पोंकोगु दो
ठौयाको मोमो बुख थनिएको चागोदो प्राविधिक पासा सराना त यको सुबा बिसी जी सञ्जिला महर्जन यातना वनेको उजं बियादिस सुबा जेमा भा